or not. We have seen children killing themselves because of small things. And to them, si mambo madogo. Hawezi chukua kaba ujinyonge because of something small. Do you believe that? It is too big for that child until he or she takes away his life. What lacks in these children? It is called self-value. From today, remember, when your mother was pregnant for you, are you getting me? Mama yako akiwa na bole yako, wacha niseme kwa Kiswahili. Okay, tuanzie hapa. Unajua mama yako alikuanga na bole yako? Hapa unajua? Oh. Sawa. Hiyo time alikuwa na bole yako, alipata ball, akakaa almost 2 weeks bila kujua uko kwa hiyo tumbo. Yaani ulilala kwa tumbo ya mama yako for 2 weeks. Kidogo tu nishikilie. Hey, I was struggling. Mnanisikia vizuri? Yaani mama yako alikuwa na ball na hakuwa anajua. For how many weeks? Wiki mbili, sawa? Meaning the only one who knew that your mother was pregnant ni Mungu. Because even your father, mama yako ndiye alimwambia nimekosa periods, sawa? Sijanyesha imwe. Sawa? Tunaelewana? So you are saying as it is. Yes, your father hakujua. No, your father did not know until your mother told him. Do you belong to your parents? They are just stewards. Wale watu wako na nguvu ya kukulea. Wamepewa baraka ya kukulea. Unanipata? Lakini wewe ni wa Mungu. Are we together? Are we together? You belong to God. You belong to God. And today I'll teach you just a small thing as I finish about where you come from. The Bible says in Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah 1 verse 5. Inasema before. Wangapi wanajua kizungu? Before you were formed in your mother's womb, I knew you. What is the meaning of before? Before sini kabla. Do you know where you were before you were formed in your mother's womb? Where were you? You are a separation of two things. Tusome biology kidogo form 3s. Before you were formed in your mother's womb, there had not been conception. Hauko umeconceiviwa, si ndio? Before conception, there's a part of you that is with your mother and the other one with your father. True or false? Before you were formed in your mother's womb, you were two things, a sperm and an ova. Okay? So which part did God know? The sperm in your father's loins or the ova in your mother's ovaries? Which one did he know? Ambia mwenzako, none of the above. Let me tell you who he knew. The spirit that you are. Sema, I am a spirit. I have a soul. I live in a body. Hiyo unaweza andika. Let me give you time to open your book and write that one. Just that one. Just that. Okay? Sema, I'm a spirit. Au unaandika. Mwalimu na yeye shida yake ni gani? Siache tuandike kwanza. Andika. I am a spirit. I have a soul. I live in a body. The real you. Okay, nirudie. I am a spirit. I have a soul. I live in a body. I am. I have. I live. I'm a spirit. I have a soul. I live in a body. Umeandika? Nani hajamaliza tumpe time? I am a spirit. I have a soul. I live in a body. Now, weka kitabu chini. Kama hujamaliza utaomba mwingine notes ama utaniuliza baadaye. Nitarudia tu. Just close your book. I'll repeat. I'll make sure nimerudia ndio uandike. His soul, his spirit ni nini? The spirit is the real you. Sawa? You are a spirit. And this spirit ndio Mungu alijua. When God said, let us make man in our own image, the image of God is the spirit. Okay? Tumeelewana? Wacha nikuambie kwa nini tunasema hivyo. When a person dies, wangapi washaisikia mtu amekufa?
Good. Tunaambiwa fulani, acha tutumie jina yangu because me I can't die soon. We can just use my name. Tukisema sahi Grace amekufa. Umesikia venye nimesema? Grace. Baada hiyo mtasema Grace amelala mochari. Tunasemanga Grace amelala li mochari. Tunasemanga aje? How many, nani anaweza jua tunasemanga nini? Grace amekufa full stop. Nani amesema pale? Yes. Tunasemanga mwili. From the moment you die, you stop being Grace. You become the body. Are we together? Ushaisikia hiyo? Have you ever noticed? Tunasemanga mwili. Tuenda kuona mwili. Mwili umewekwa. Tunateremsha mwili. Mwili. Because your identity is your spirit. Tuko pamoja? Sawa? And that identity ndio bado iko na destiny yako. Tell your neighbor, I have a destiny. And I have a purpose. And I will fulfill them. Because I'm alive. Do you see the reason why you cannot take away your life? The whole future ahead of you. Mtu angenikuta na mimba nikilima kwa mashamba ya wenyewe. Aambiwe one day I'll have a degree. Angekubali? You are not who you look. Ambia mwenzako hivyo unakaa sivyo. Your future is better than this. And your future is not in the hands of your parents. I want you to understand this. Because kitu moja inasumbua watoto ama your age mates ni ya kwamba you feel like juu kwetu hakuna gari, mama yangu hana kazi, baba yangu hana job, tunasaidiwa na majirani ama our uncles ndio wananilipia school fees. You think you don't have a future. If your future is in the inside of you. Itategemea utabeba nini ukiendelea na maisha. This time as you go back to school, because I want to take the question and answer. Please andika maswali yenye mko nayo. Bishop Ben ameniambia nijibu maswali kadhaa kabla niondoke. He's my friend, tunakutananga naye Kameme. Huwa nakuja Kameme TV, ukienda uambie mama yako ama baba yako, ule Grace anakujanga Koefaga. Ndiye tulikuwa na yeye. Sawa sawa. Program inaitwa Koefaga ya Kameme. Hiyo ndio huwa nakuja. Pia unaweza nipata kwa YouTube, utafute Grace Destiny. You can tell your parents, this woman aliwatusi. Niliwatusi. So what am I saying? Muandike maswali ukinipatia. Nimesema mara nyingi we come from different backgrounds. Tunajipima kulingana na mahali tunatoka. But your future is in the inside of you. Koroga. Stir up your future inside of you. Nipeni maswali ndio nijibu. Najua wengine wanakasirika wanaona kama media nimefanya msikule chapo. Menjoy. Nimesema naitwa nani? Nilizana miaka ngapi? Mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa Karo. So some of you, I'm your mother. Actually all of you. Not some, all of you. Some are too young than my children. And I love you so much already. Thank you for being patient. This seems like the most disciplined class I've ever seen. I'm going to give you my number because you can forward it to your teacher. I can come and give talks in your schools. Mimi napenda teenagers. You know, children who are just so innocent and that we judge them so harshly. Don't worry who judges you. Okay? Yeah, and one of the days tutaambia Bishop Ben aniite ndio nifanye niongereshe wa mama zenyu na baba zenyu. Si ndio? Iwache kuwa wakali sana. We will plan for that. So, question and answer. Mwenye ako bold enough kuuliza ainue mkono. Mwenye hana uwezo wa kuuliza andika karatasi na usiandike jina yako. Madam ako pale na microphone. If you feel like you can ask the questions. Yeah? Oh, namba kwanza 0724. Na mni chat, mtani chat? Sawa. 0724 537 530 0724 537 530. That's my number. Andika Grace Destiny hapo. Ukini chat nikikaa siku mbili sija kujibu, unajua nitakujibu the third day. Siwezi kosa. I'll always answer questions.
Sawa, nani ako na swali? Uliza swali lolote. Niambie hata kama unasikianga uko attracted to the same sex. Andika hapo. I'm not condemning you, I'm just here to help you. Tuko pamoja? Yeah? Yes. Mimi najuanga kabla twende mbinguni tutaishi hapa vizuri. We are going to live in this world very well. Okay. Hi. Yeah. Hi. My name is Anita. My question is, mbona some parents treat you like you are a mistake to be born? Mpigie makofi. That is courage. I'll say this. Nitajaribu kujibu vizuri venye inafaa. Sitakwambia they don't treat you. Ama amesema some parents, meaning ni wengi. Meaning there are so many teenagers wanasikianga ni kama they are mistakes. I want you to understand something. As I said, we are so different. Hata wazazi wako tofauti sana. They are so different. Sometimes you may be mistaken. Ikue hajakutreat hivyo. Inaweza kuwa yeye kwake hasikii kama anakutreat hivyo, lakini that's how you feel. You know what? How you feel is okay. Tunapatana? It is okay to feel that way. It's okay to feel ni kama unachukuliwa kama second hand. Lakini si lazima ikue ni hivyo. Tumeelewana? Sometimes you may be mistaken and your parent may be just too serious, too harsh, or nataka msikize hii. Hii ndio zaidi na mnyamaze msikize. Most probably that age nige feel traumatized because na feel ni kama kameninyang'anya usichana wangu. Unanipata? Na ndio maana nikasema regardless of how your parents feel about you or how you feel taken by your parents, remember you belong to God. So love yourself and feel good about yourself. So ni ukweli saa zingine wazazi wanaweza kutreat ni kama you don't matter, and I'm sorry for that. But from today, however much you feel like mzazi hakutaki, jitake mwenyewe. Unaweza jitaka? Can you want yourself? Can you want yourself? Then talk to someone. And that's why I've given my number. Talk to someone. Write me a message. Hata nikijibu after 1 week, I will answer. Talk to your pastors. Talk to your teachers. Talk to somebody you can trust, because you are of value. Whether your parents believe you are of value or not, you are of value. You belong. You belong. So hiyo feeling inaweza kuwa na hujakosea. Mtoto ukisikia kama hujapendwa, hiyo unasikia. Your feelings are valid. Ambia mwenzako, my feelings are valid. I may be wrong, but that's how I feel. So nobody should condemn you for feeling that. But you can deal with it by simply loving yourself. Mm-hmm. Hi. Hi. Wow, I like the voice. Mm-hmm. Mwenye mtoto alirudi. Fanya hivi, vuta mic kidogo. Mwenye mtoto alirudi. Ati? Mwenye mtoto alirudi. Mwenye mtoto wangu? Hakurudi, maisha ilisonga. Unamjua? Unamjua? Namjua? But of course, nitakosaje kujua? Namjua. Anakusaidia. Ati? Anakusaidia. Ati anasaidia? Hapana, venye nilirudi shule, we lost contact. Because 10 years umerudi shule, maisha ya mtu imeendelea. So I came back and started life all over again. Oh, sawa. Asante. Clap for him. Yes. Another one? Na kama huna uwezo wa kusema, andika tafadhali, just write. Oh, you have them. Okay, so the papers are here. As you continue, okay, ya mwisho madam, ndio tujibu hizi ziko hapa. Hi. My name is Fildoria. And I have a question. Gloria. Fildoria, okay. Yes. How are you able to cope with the trauma? In the trauma, we are created differently, and sometimes personalities zetu ni different. Kuna wale watu ambao they get so affected by matters, na kuna wengine they don't. I can say somehow my personality ni the second, yenye inashtuka kidogo inaachilia. But si kila mtu anafanana hivyo. But also one thing helped me.
The fact that nilishika, unaona kushika kenye unaweza. Maybe if I tried to go and do business, nianguke mpaka nijichukie. But I focused on what I was best in. Focus on what you are best in. Sijajua aki. Aki pole, sijajua kuisoma, umeandika vibaya. How can we acquire knowledge? Just the way you are seated there, learning from the right sources, you are able to know what you are supposed to know. Knowledge is available for those who seek it. So tafuta, kujua na utajua. How can one build a foundation in their life? The way you are doing it. One of the foundations that you are doing is the school. Masomo yenye unasoma ni foundation. Hekima yenye unapata ni foundation. Tabia zenye unajifunza ni foundation. Let me ask you a question. Wangapi hujitandikia kitanda bila kuambiwa? Simple. Unajiambia utandike kitanda. Jipigie makofi. It's not common. Si lazima kila mtu ajue. Na kuna wengine wako hapa na lazima aambiwe akumbushwe. Please keep learning. Sijakwambia unafanya makosa. Naturally labda hujaumbwa kuwa mtu perfect, but you can walk to perfectionism. Unaweza kuwa imperfect kwa kutembea. The moment unaambiwa na wazazi ufanye kazi, osha vyombo, pika, jifunze kufanya hivi na lile, they are preparing you for the future. Hiyo ni foundation. Unanipata sasa? Foundation ni aina mingi. Hata hiyo ni foundation. Leo una learn kukaa na watu. It's also a foundation. Thank you, sir. It's also a foundation. So it's about so many things. They are giving you something to use to build your life. Because life is high. And the stronger the foundation, the higher the building. All right? Aki mmeongeza. Wacha tu mimi sina shida. Si nilikuja mimi. What can you do to keep yourself from people who are making you not to focus on your future? How can you build your future? Why do you feel that sometimes you don't feel like praying? How can you avoid people not helping you to build your future, or rather who are distracting you? And how can you build your future? Vile nimesema, kuna mambo mengi sana nimesema leo. One of the things nilisema ni Crystal oil. It affects everybody, including us. By the way, social media inatu affect sisi wote. So it's something we must deal with, all of us. It's only that we are the voice that will tell you to stop staying too much on the phone. Alafu mimi nitabaki kwa simu. Wacha tuambiane tu ukweli. Mimi nakaanga kwa simu kama watoto wangu. Wazazi wako wanakaanga kwa simu kama nyinyi? Si ndio? Alafu wanakuja kuambia nyinyi ndio msikae kwa simu. Si ni vibaya? See, it's not fair. But you see now, hiyo bundles nanunua ni mimi nilijibaia. Sasa shida ni tofauti ni media nilibuy bundles. Kama ni wifi ni mimi nitalipa. That's the difference. So the reason unaambiwa usikae sana kwa social media ni ndio utengeneza hii future. Then you can even stay the whole night kwa social media as long as ni do zako. Si ndio? Tumeelewana sasa? Oh my God. How can one establish self-control? Hiyo tushaisema. How can you recognize your destiny? Can you have two destinies? Destiny is one. Uko na destiny moja, lakini barabara zinaweza kuwa mingi. Unaweza kuwa na several careers, several gifts, but the destiny is one. Okay? Hamuta niongelesha tena? Is it true that we are reborn? The story of Moses, why did he die? Why did he die? Because he was human. Mwanadamu lazima akufe. But there's life after death. There's life after death, but a human being, mtu wa kuzaliwa, lazima akufe. Tumeelewana? There's life after death. But as long as you are born, you will one day die. If one interferes with you, destiny, what should one do? Avoid them. If they are detouring your destiny na wanakuharibia, you just avoid them. What can you do to cope up with stress? Stress inatoka mahali. Na mara nyingi, stress inakuja hata kwetu sisi wakubwa. Stress mara nyingi inatokana na mambo ambayo tunashindwa. Hebu nisikize. The things you are not able to handle, ndio zinakupea stress. Sawa? Na saa zingine ni vitu hauwezi solve.
That's why nimesema learn to accept, especially background. Hii ni time naenda shule na sina shopping ya kutosha. Maisha inaitwa maisha. You just tell yourself I'll cope, because how to cope with stress? Hata sisi wakubwa, we only cope with stress as we look at the future. Niangalieni, the future is the solution for your stress. Mimi leo nikiwa na stress ya kwamba sina pesa, sina hii, sina ile, I will remind myself ya kwamba there's something I'm hoping, there's something I'm expecting. Kuna mahali nimefanya, what are you looking? Unaangalia nini kwa future yako? Are you seeing your life after school? Are you working towards a better future? That is what will help you to stop stressing yourself. Ukiona mambo huwezi, unawachana nayo because hauna uwezo. You focus on what you can do. And what can you do? You can go to class. You can study. You can follow the teacher. You can work hard. You can make a future. That will help you stay away from stress. Ukifocus na hapa sana, ya kwamba kuna vitu hauna, you will stress yourself and destroy your future. So learn to cope. Na saa zingine speak. Nimeshinda nikisema, make sure you are talking to somebody. Don't keep things to yourself. How do you apply Bible verses on the words of God, daily life, and in the mental health? If you don't believe your destiny is God, what will you do? The Bible says, faith comes by hearing, and hearing the word of God. I would help you with this, in that question. Jifunze kusoma neno la Mungu. Usisome kuelewa. Nataka uelewe hivi. I'll give you an example. Ukienda hospitali na uko na shida ya damu. Wangapi washaenda hospitali wakaambiwa damu ni kidogo? Uliambiwa ukule vitu za nyekundu ama mboga za green? Mboga za green, eh? Sasa mboga za green na damu kuna mahali zinapatana. Damu ni nyekundu, mboga ni za green. Na umeambiwa ukule na ndio damu irudi kwa mwili. The system of your body inajua kutoa nutrients from the green to the blood. So when you read the word of God, the system of your spirit itakupatia nutrients zenye unahitaji. Usiseme Biblia kuelewa, just take a verse a day, 2 verses, 3 verses. With time, utarealize the word is becoming so real in your life. Don't struggle to understand, just read it. Ambia mwenzako soma tu. Soma tu. Soma tu Biblia. I am brought up by a single mom. And I admire knowing my dad. Is it right to ask my mom? Very right. Enda uulize mama yako, baba yako ni nani? Sawa? Sawa? Na ukiona kama italeta shida, uniambie. Tuehamwe. Are we together? Yes, you have a right to know. Because you have a father somewhere. Gone are the days that as women, tulikuwa tunaambia mtu venye nakulipia shule baba yako anakuletea nini? Hapana, baba yako akalikuleta kwa hii dunia. If I've done the wrong thing, I'm not sorry. Go ask your mother. If you cannot pass through here, mimi nitakuulizia. Hi, I want to ask Reverend Joy a question. Kwa nini vibaya kuwa na rafiki ambaye anakuanga kimasomo hafanyi vizuri? Ninamaanisha kama mimi ni namba 1 kwa mtihani na yeye ni namba 20 kwa mtihani, na kama ni local mate yako. Wacha nijibu on behalf of Reverend Joy because ayuko hapa karibu. 2 things tunajaribu kuangalia hapa. You may be that person mwenye anapita na huo mwingine hapiti. Swali ni, mbona hapiti? Is it that anacheza sana na hapendi masomo? Huyo naye kaa kando. Tumeelewana? See, the beach is better than kwa hii kichaka ya hapa kwenu nyuma. What is interdenomination? Okay. Ni hii. Interdenomination is several denominations coming together. Si nyinyi wote si wa JCM, si ndio? Kuna Kenya Assemblies, kuna PCA, wote pamoja, interdenominational. Gaye. Amkujua? Why is it hard to stop drug abuse when you start? As I said about masturbation, you can always stop. If only you can remember mahali uliingilia. Entry point, ukiikumbuka na uamue kuacha,
it is possible. It's a matter of a journey. Mimi sahi niliingilia ile mlango, si ndio? By the way, it's my first time in JCM and I'm so happy to be here. I'm sure it's not the last. Thank you. Asante. So ile mlango nilipoingia, ukiniambia sahi, thank you. Ukiniambia sahi in the next 1 second nikuwe nje. It's a lie. Nitaweza? Nitabidi nizunguke hapa, niteremke hivi, niende hivi, nitoke. But as long as I know niliingilia wapi, believe you me, nitatoka. So if you're in drugs and you want out, just look at the door yenye uliingilia, then start the journey of walking out. Utatoka. And that journey is us, the word of God, sharing with a friend who can walk with you, avoiding the bad company that got you through there. Eventually, just don't expect it to be today. Walk the journey and keep forgiving yourself for falling back. But you'll eventually get out. Values that help you overcome. God created man first. Because with a lot of wisdom. Amen. Hebu geukia jirani yako umuulize, wewe umesikia nini? Muulize vizuri, wewe umesikia nini? Ni swali gani hiyo ambayo umesikia mama amesema na umelielewa? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Those are very good questions. Na hiyo mambo ndio inaendelea kwa teens. Yani tunajishukulia kama we are adults. Kwa sababu according to hizo maswali, mimi nilikuwa na expect tuulizwe na my youth. We need this God more. Imagine, na ni ukweli, syllabus inakimbia kuliko miaka yetu. Angalia jirani yako umuulize, are you a teen? Maana hata mnajua mambo mingi sana hata kuliko wazazi. May God have mercy on us. Amen. 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 Kuna group nilikuwa na monitor kutoka tuanze. Na ijasikia anything. Mpaka mama akaniuliza, you are disturbed? Nikamwambia, hey, I'm disturbed. Then I'm like, why? Kwa nini? Why don't you give yourself 5 minutes upate kitu ambayo ita change your lifetime? Eric and your friend, especially na huyu mwenye ako na maroon na Eric, surely come and tell us what you have understood today. Come on, come. Two of you, quickly. Ili mujue the kind of friends that you have. Mama amesema, if you have a friend that cannot add value in your life, it is better you stay alone. Amen. Let us appreciate them as they come and give us a breakdown of what they have learned. The whole of the service when Mama was talking, you guys, you are laughing. You guys, you are laughing. So, can we have another mic? Ili tupate something from them. These are people who are going far if they can make a decision. If they can make a decision. Amen? Amen? Yeah, these are the people that can go far if they can make a decision. It is all matters of decision. Angalia jirani yako mwambie decision making. Vizuri mwambie decision making. You can make a decision to be a good boy or you be a bad girl. But what matters, it is your future. Hallelujah. So Eric, what have you understood today? Kama hujaelewa usidanganye, sema sijaconcentrate. Eric answer. Na wewe utarudia kenye Derek atasema. Physical change. Hiyo ni ya jana. Leo tumetaka na questions. We are waiting.
The whole world is watching on you. Naona hivyo ndivyo walikuwa wanafanya. They were talking. They were both talking. Yes, they had their own conference. So please watch out, you guys. And it is from the beginning of the conference. That is what they have been doing. Doze. Nataka tuimbe. Sawa sawa. Amen. Hi. How are you? Hi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can you turn to your neighbors and tell them it was powerful? Turn to them and tell them it was powerful. I have learned a lot. I have learned a lot. I have known a lot. I have known a lot. Alafu mwambie, thank God I met you. Amen. Are you happy? Yes. Are you blessed? Yes. Are you energized? Yes. How many are ready to secure their future? Amen. Amen. From when we were here, I taught you about the foundation, and our minister Grace Destiny came today. Amewapeleka vizuri? Umefurahia? How has Jacinta taken you all through? Umeenjoy? Umefurahi? Sasa mimi sitaki kuongeza, because sitaki kusumbua kile ambacho kimewekwa ndani yenu. I have been following all through every minister and everything they have been saying on this altar concerning your life. Please, as we wind up or we come to the closure of our conference, know that we value you, okay? Know that we love you and we want to see you in future. I am ready to come for your graduation in university. Amen. I am ready to come and open the house you'll build for your mother. I am ready to officiate your weddings when the right time comes. I am ready to come and escort you to KKIA airport when you be flying abroad. Amen. I am ready. And if I am ready, you must also be ready to secure your destiny and your future. Yes. Are you happy? Amen. How many believe that you are going to become their family deliverers? You will deliver your family from poverty. Say my amen. You will deliver your family from shame. You will deliver your parents from poverty. Say my amen. Can you raise your hand and say, I am a family deliverer? Amen. And now this is my prayer, because I can see food is being prepared and I don't want you to sit down because I am now closing the conference. But on December, when you close schools, because I found that we have left out many teenagers because of the distance. And so on December, I am preparing a boarding conference for you. Are we together? I am preparing a boarding conference for you. So after here, you'll be boarding. Ndio jioni tunafanya sports. Are we together? Sasa tungetoka hapa vijana tukapige mpira, wasichana huko wafanye, wale wengine wafanye skating. We will have all types of events, because this, I promise you this, I will walk with you in your journey.
with you. Right now, I'll be observing you. I'll be coming to your schools to know how you are faring. Okay? So after here, let me see, 12 years, 13, 14, 15, 16, 17. Now, listen to me. To those who are in 12 years, Bishop Ben is here for you until you enter into adulthood. Are we together? To those who are 13 years old, I am here with you until adulthood. To those who are 14, sijajua aki. Oye. Aki pole sijajua kuisoma, umeandika vibaya. How can we acquire knowledge? Just the way you are seated there, learning from the right sources, you are able to know what you are supposed to know. Knowledge is available for those who seek it. So tafuta, kujua na utajua. How can one build a foundation in their life? The way you are doing it. One of the foundations that you are doing is the school. Masomo yenye unasoma ni foundation. Hekima yenye unapata ni foundation. Tabia zenye unajifunza ni foundation. Let me ask you a question. Wangapi hujitandikia kitanda bila kuambiwa? Simple. Unajiambia utandike kitanda. Jipigie makofi. It's not common. Si lazima kila mtu ajue. Na kuna wengine wako hapa na lazima aambiwe yakumbushwe. Please keep learning. Sijakwambia unafanya makosa. Naturally labda hujaumbwa kuwa mtu perfect, but you can walk to perfectionism. Unaweza kuwa imperfect kwa kutembea. The moment unaambiwa na wazazi ufanye kazi, osha vyombo, pika, jifunze kufanya hivi na lile, they are preparing you for the future. Hiyo ni foundation. Unipata sasa? Foundation ni aina mingi. Hata hiyo ni foundation. Leo una learn kukaa na watu. It's also a foundation. Thank you, sir. It's also a foundation. So it's about so many things. They are giving you something to use to build your life. Because life is high. And the stronger the foundation, the higher the building. All right? Aki mmeongeza. Wacha tu mimi sina shida. Si nilikuja mimi. What can you do to keep yourself from people who are making you not to focus on your future? How can you build your future? Why do you feel that sometimes you don't feel like praying? How can you avoid people not helping you to build your future, or rather who are distracting you? And how can you build your future? Vile nimesema, kuna mambo mengi sana nimesema leo. One of the things nilisema ni Crystal oil. It affects everybody including us. By the way, social media inatu affect sisi wote. So it's something we must deal with, all of us. It's only that we are the voice that will tell you to stop staying too much on the phone. Alafu mimi nitabaki kwa simu. Wacha tuambiane tu ukweli. Mimi nakaanga kwa simu kama watoto wangu. Wazazi wako wanakaanga kwa simu kama nyinyi? Si ndio? Alafu wanakuja kuambia nyinyi ndio msikae kwa simu. Si ni vibaya? See, it's not fair. But you see now, hiyo bundles nanunua ni mimi nilijibaia. Sasa shida ni tofauti ni media nilibuy bundles. Kama ni wifi ni mimi nitalipa. That's the difference. So the reason unaambiwa usikae sana kwa social media ni ndio utengeneza hii future. Then you can even stay the whole night kwa social media as long as ni do zako. Si ndio? Tumeelewana sasa? Oh my God. How can one establish self-control? Hiyo tushaisema. How can you recognize your destiny? Can you have two destinies? Destiny is one. Uko na destiny moja, lakini barabara zinaweza kuwa mingi. Unaweza kuwa na several careers, several gifts, but the destiny is one. Okay? Kayamuta niongelesha tena. Is it true that we are reborn? The story of Moses, why did he die? Why did he die? Because he was human. Mwanadamu lazima akufe. But there's life after death. There's life after death, but a human being, mtu wa kuzaliwa lazima akufe. Tumeelewana? There's life after death. But as long as you are born, you will one day die.
If one interferes with your destiny, what should one do? Avoid them. If they are detouring your destiny na wanakuharibia, you just avoid them. What can you do to cope up with stress? Stress inatoka mahali. Na mara nyingi stress inakuja hata kwetu sisi wakubwa. Stress mara nyingi inatokana na mambo ambayo tunashindwa. Hebu nisikize. The things you are not able to handle ndio zinakupea stress. Sawa? Na saa zingine ni vitu hauwezi solve. That's why nimesema learn to accept, especially background. Hii ni time naenda shule na sina shopping ya kutosha. Maisha inaitwa maisha. You just tell yourself I'll cope, because how to cope with stress? Hata sisi wakubwa, we only cope with stress as we look at the future. Niangalieni, the future is the solution for your stress. Mimi leo nikiwa na stress ya kwamba sina pesa, sina hii, sina ile, I will remind myself ya kwamba there's something I'm hoping, there's something I'm expecting. Kuna mahali nimefanya, what are you looking? Unaangalia nini kwa future yako? Are you seeing your life after school? Are you working towards a better future? That is what will help you to stop stressing yourself. Ukiona mambo huwezi, unawachana nayo because hauna uwezo. You focus on what you can do. And what can you do? You can go to class. You can study. You can follow the teacher. You can work hard. You can make a future. That will help you stay away from stress. Ukifocus na hapa sana, ya kwamba kuna vitu hauna, you will stress yourself and destroy your future. So learn to cope. Na saa zingine speak. Nimeshinda nikisema, make sure you are talking to somebody. Don't keep things to yourself. How do you apply Bible verses on the words of God, daily life, and in the mental health? If you don't believe your destiny is God, what will you do? The Bible says, faith comes by hearing, and hearing the word of God. I would help you with this, in that question. Jifunze kusoma neno la Mungu. Usisome kuelewa. Nataka uelewe hivi. I'll give you an example. Ukienda hospitali na uko na shida ya damu. Wangapi washaenda hospitali wakaambiwa damu ni kidogo? Uliambiwa ukule vitu za nyekundu ama mboga za green? Mboga za green, eh? Sasa mboga za green na damu kuna mahali zinapatana. Damu ni nyekundu, mboga ni za green. Na umeambiwa ukule na ndio damu irudi kwa mwili. The system of your body inajua kutoa nutrients from the green to the blood. So when you read the word of God, the system of your spirit itakupatia nutrients zenye unahitaji. Usisome Biblia kuelewa, just take a verse a day, 2 verses, 3 verses. With time, utarealize the word is becoming so real in your life. Don't struggle to understand, just read it. Ambia mwenzako soma tu. Soma tu. Soma tu Biblia. I am brought up by a single mom. And I admire knowing my dad. Is it right to ask my mom? Very right. Enda uulize mama yako, baba yako ni nani? Sawa? Sawa? Na ukiona kama italeta shida, uniambie. Tuehamwe. Are we together? Yes, you have a right to know. Because you have a father somewhere. Gone are the days that as women, tulikuwa tunaambia mtu venye nakulipia shule baba yako anakuletea nini? Hapana, baba yako akalikuleta kwa hii dunia. If I've done the wrong thing, I'm not sorry. Go ask your mother. If you cannot pass through here, mimi nitakuulizia. Hi, I want to ask Reverend Joy a question. Kwa nini vibaya kuwa na rafiki ambaye anakuanga kimasomo hafanyi vizuri? Ninamaanisha kama mimi ni namba 1 kwa mtihani na yeye ni namba 20 kwa mtihani, na kama ni local mate yako. Wacha nijibu on behalf of Reverend Joy because ayuko hapa karibu. 2 things tunajaribu kuangalia hapa. You may be that person mwenye anapita na huo mwingine hapiti. Swali ni, mbona hapiti? Is it that anacheza sana na hapendi masomo? Huyo naye kaa kando. Tumeelewana? See, the beach is better than kwa hii kichaka ya hapa kwenu nyuma. Huh? What is interdenomination? Okay. Ni hii. Interdenomination
is several denominations coming together. Si nyinyi wote si wa JCM, si ndio? Kuna Kenya Assemblies, kuna PCA, wote pamoja, interdenominational. Kaye. Amkujua? Why is it hard to stop drug abuse when you start? As I said about masturbation, you can always stop. If only you can remember mahali uliingilia. Entry point, ukiikumbuka na uamue kuacha, it is possible. It's a matter of a journey. Mimi sahi niliingilia ile mlango, si ndio? By the way, it's my first time in JCM and I'm so happy to be here. I'm sure it's not the last. Thank you. Asante. So ile mlango nilipoingia, ukiniambia sahi, thank you. Ukiniambia sahi in the next 1 second nikuwe nje, it's a lie. Nitaweza? Nitabidi nizunguke hapa, niteremke hivi, niende hivi, nitoke. But as long as I know niliingilia wapi, believe you me, nitatoka. So if you're in drugs and you want out, just look at the door yenye uliingilia, then start the journey of walking out. Utatoka. And that journey is us, the word of God, sharing with a friend who can walk with you, avoiding the bad company that got you through there. Eventually, just don't expect it to be today. Walk the journey and keep forgiving yourself for falling back, but you'll eventually get out. Values that help you overcome. God created man first because with a lot of wisdom. Amen. Hebu geukia jirani yako umuulize, wewe umesikia nini? Muulize vizuri, wewe umesikia nini? Ni swali gani hiyo ambayo umesikia mama amesema na umelielewa? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Those are very good questions, na hiyo mambo ndio inaendelea kwa teens. Yani tunajishukulia kama we are adults. Kwa sababu according to hizo maswali, mimi nilikuwa na expect tuulizwe na my youth. We need this God more. Imagine, na ni ukweli, serebazi nakimbia kuliko miaka yetu. Garia jirani yako umuulize, are you a teen? Maana hata mnajua mambo mingi sana hata kuliko wazazi. May God have mercy on us. Amen. 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 Kuna group nilikuwa na monitor kutoka tuanze, na ijasikia anything. Mpaka mama kaniuliza, you are disturbed? Nikamwambia, hey, I'm disturbed. Then I'm like, why? Kwa nini? Why don't you give yourself 5 minutes upate kitu ambayo ita change your lifetime? Eric and your friend, especially na huyu mwenye ako na maroon na Eric, surely come and tell us what you have understood today. Come on, come. Two of you, quickly. Ili mujue the kind of friends that you have. Mama amesema, if you have a friend that cannot add value in your life, it is better you stay alone. Amen. Let us appreciate them as they come and give us a breakdown of what they have learned. The whole of the service when Mama was talking, you guys, you are laughing. You guys, you are laughing. So, can we have another mic? Ili tupate something from them. These are people who are going far if they can make a decision. If they can make a decision. Amen. Amen. Yeah, these are the people that can go far if they can make a decision. It is all matters of decision. Angalia jirani yako mwambie decision making. Vizuri mwambie decision making. You can make a decision to be a good boy or you be a bad girl. But what matters, it is your future.
Hallelujah. So Eric, what have you understood today? Kama hujaelewa usidanganye, sema sija. Derek anza. Na wewe hutarudia kenye Derek atasema. Physical change. Hiyo ni ya jana. Leo tumetako na questions. We are waiting. The whole world is watching on you. Naona even if walikuwa wanafanya, they were talking. They were both talking. Yes, they had their own conference. So please watch out, you guys. And it is from the beginning of the conference. That is what they have been doing. Doze, nataka tuimbe sawa sawa. Amen. Hi. How are you? Hi. Bwana Yesu asifiwe. Can you turn to your neighbors and tell them it was powerful? Turn to them and tell them it was powerful. I have learned a lot. I have learned a lot. I have known a lot. I have known a lot. Alafu mwambie, thank God I met you. Amen. Are you happy? Yes. Are you blessed? Yes. Are you energized? Yes. How many are ready to secure their future? Amen. Amen. From when we were here, I taught you about the foundation, and our minister Grace Destiny came today. Amewapeleka vizuri? Umefurahia? How has Jacinta taken you all through? Umeenjoy? Umefurahi? Sasa mimi sitaki kuongeza, because sitaki kusumbua kile ambacho kimewekwa ndani yenu. I have been following all through every minister and everything they have been saying on this altar concerning your life. Please, as we wind up or we come to the closure of our conference, know that we value you, okay? Know that we love you and we want to see you in future. I am ready to come for your graduation in university. Amen. I am ready to come and open the house you'll build for your mother. I am ready to officiate your weddings when the right time comes. I am ready to come and escort you to KKIA airport when you be flying abroad. Amen. I am ready. And if I am ready, you must also be ready to secure your destiny and your future. Yes. Are you happy? Amen. How many believe that you are going to become their family deliverers? You will deliver your family from poverty. Say my amen. You will deliver your family from shame. You will deliver your parents from poverty. Say my amen. Can you raise your hand and say, I am a family deliverer? Amen. And now this is my prayer, because I can see food is being prepared and I don't want you to sit down because I am now closing the conference. But on December, when you close schools, because I found that we have left out many teenagers because of the distance. And so on December, I am preparing a boarding conference for you. Are we together? I am preparing
boarding conference for you. So after here you'll be boarding. Ndio jioni tunafanya sports. Are we together? Sasa tungetoka hapa vijana tukapige mpira, wasichana huko wafanye, wale wengine wafanye skating. We will have all types of events, because this, I promise you this, I will walk with you in your journey. Are we together? I will walk with you. Right now I'll be observing you. I'll be coming to your schools to know how you are faring. Okay? So after here, let me see, 12 years, 13, 14, 15, 16, 17. Now, listen to me. To those who are in 12 years, Bishop Ben is here for you until you enter into adulthood. Are we together? To those who are 13 years old, I am here with you until adulthood. To those who are 14,